namhlanje ubizwa ngenyoni umuhlala umfazi omnyama ubizwe ngedimoni muhlabile for abadala bakubiza ngenhlobo endiyala mosaqoka impadi yakhe amanga aqoka ibheshu manje bazothi ngiyasangana okuyibuyela esimpandeni ngithi laphaya ey'nkundleni zokuxhumana sekusuke ende impi neholele ekuthenini kugcine sekubizwana ngaphansi kwey'gedi zomama. Le mpi esuke ey'nkundleni zokuxhumana isuke ngo-live wakwa-TikTok obuphakathi kukaDubula obonakala-ke ngumsapoti kaMthandeni. Kanjalo-ke noMax Makhanya owaziwa kakhulu ngokuthiwa-ke noma ngabe ngubani ophambana nenhlamlenze. Lezi inhlambe ey'qhume lapha ziqhume emva kokuvela kwezindaba zokuboshwa kwalowo bekutholakala ukuthi kuthuka-ke uKhuzani Mpungose. Laba-ke bobabili babeke sebexabana-ke bebangaka ukuboshwa-ke kwalo muntu. Omunye ebiza komunye-ke ngamagama. Kwazi kwaholela ekuthenini kube khona obiza-ke umculi kaMaskandi obizwa ngomgodi. Wambiza ngokuthi unguncukumbili. Lokho wangakuthandanga uMax Makhanya. Wazi wabuza ukuthi uma umbiza ngoncukumbili wake wena naye nambatha yini ngubonye. Wavuma lo okubonakala sengazi ukuthi uhamba-ke neyasemdletsheni. UDubula kanye noMax Makhanya bathukane baze babizana ngaphansi kwey'gedi zomama babo ngamagama abuhlungu asuka-ke iy'nhlamba-ke ey'nkulu ku-TikTok ngenxa nje yokuboshwa-ke kwale nsizwa ebisolakala ngokuthuka-ke uKhuzani Mpungose. Laba-ke bobabili akwasiwa noma kunezimpi abazilwayo bona personal noma vele sekukulandela nje-ke lamaqhawe-ke aba bawalandelayo. Ngokuthi umtshela ama-fact phela usipitsa komfowethu akathuki umuntu umtshele nje ama-fact uKhuzani kuphela. Uyamthuka mfethu embiza ngesitabane wait inhlamba nokumbiza isitabane kanti uyini umgodi inhlamba isitabane man akasona umgodi isitabane kanti wakwambhebha wena wabona ukuthi uyisitabane. Yes ngaka ngambhebha uyisitabane umgodi asikuhlebi phela lokho uyisitabane inhlunu amalebe la wakhulumayo inhlunu nje lo ikhulumayo ngithuka gololenja noma ngithuka nje lo ikhulumayo uKhuzani akasona isitabane uyilo ohamba edunusile nangu lo makeup ayo lo nephela ebusweni isona isitabane leso. Lalela-ke ngutshela uSkhova uyapheka lo shiso ukhilima uyapheka uSkhova ma ungakholwa lokho bombuza kumsoco umbuze kumsoco ukuthi wenzani uSkhova. Hayibo uSkhova wabalekela umfazi mana uyangizwa niqala uyangizwani ungizwile hayi lo wabalekela umfazi uNtunsula lo wabalekela umfazi wapheqwa umsoco winsizwa. Le ndaba yokwenza ulive ku-TikTok ibukeka sengazi ukuthi isiphetho sayo kuyoba ukuchitheka kwegazi kubalandeli bomculo ngoba indlela abenza ngayo abenzi ngale ndlela yokuthuthukisa umculo kodwa benza ngale ndlela yokuthi kufanele nomunye abonise ubhoqolo bakhe komunye. Ayikhuzwe le ndaba yokuthi kufanele kungene ku-TikTok kuthukwane kubizwa amagama abantu kuze kube njeyaya ngoba isigcino sayo akubonakali kuyinto ezophetha kahle ngendlela okwenzeka ngayo nanokuthi nangendlela okwenzeke ngayo njengoba bekade kunalo live obukhona uyabona ukuthi kukhona la ngelinye ilanga okuyogcina kufikiswane khona ngenxa nje yabaculi.